Padel je posljednjih godina postao hit sport u svijetu i sve je više onih koji se odlučuju baviti ovom igrom reketima. To je sport koji je praktički kombinacija tenisa i skvoša. Igra se na zatvorenom terenu koji je otprilike 25% manji od teniskog terena. Padel je sve popularniji i u Čapljini, a zahvaljujući nekadašnjem rukometašu Mateu Rodinu, u Čapljini je izgrađen vrhunski padel teren. Mateo nam je objasnio kako je došao na ideju izgradnje padel terena u Čapljini i što ga je motiviralo te tko se sve može baviti ovim sportom. Pa evo, prije nekih možda 5 godina javila mi se ideja za pokretanje padel kluba u Čapljini i realizacija je tek došla prošle godine. Pa u nekoj priči sa mojim kumom i mojim partnerom, da kažem tako, pričali smo da na ovim prostorima nema padel klub, a da se u svijetu, da je u svijetu dosta zastupljen padel i odlučili smo se za pokretanje padel kluba. Definiraju ga, ja bih ga isto definirao kao nešto u tenis, skvoš, nešto sve u jednome. I sport kao sport je stvarno dosta zanimljiv i atraktivan, brz. Pa čak mogu ga igrati i svi uzrasti, od najmanjih do najstarijih uzrasta. Pa vidite, iz početka su, kad se tek otvorilo, dolazili samo sportaši, ali kako vrijeme odmiče i stvarno ko jednom oproba ovaj sport, zaljubi se i vrati se ponovo. Tražili smo mjesto gdje naći mjesto da bi napravili teren. Našli smo ga ovdje u Klevcima u sportsko-rekreacijskom centru Adonaj. I onda trebalo je vremena da se sve to posloži i napravi. Stvarno je sigurno godinu dana dok je sve to, kao u svakom poslu, bude nekih minusa i pluseva. Tako i ovdje je bilo. Prvo je trebalo uraditi građevinske radove. Ploča je tu, ploča koja je 200 kvadrata, 20 sa 10. Nakon toga se trebalo odraditi konstrukcija. Nakon konstrukcije idu ova stakla koja je kaljeno staklo od 11 mm i nakon toga ide umjetna ova podloga i na nju ide kvarcni pijesak. Pa naravno, prvo svi sportaši, stvarno, ko je sportaš, on stvarno puno brže uhvati, skoro malo vidiš ti za 1 sat on uhvati sve fore, ali i ostali stvarno rekreativci, pozivam sve rekreativce da dođu i okušaju se ovome sportu koji je veoma zanimljiv.